Өлкөдө тартип бузган жарандардын жаналардын иш аракеттерин чагылдырган ТВ Кайгыл программасы. Студияда Жадыра Түлүкеева, саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз мындан болжол менен бир ай мурда болгон окуя туурасында. Тактап айтсак, анда Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери өзүн милиция деп тааныштырып, студент кыздан 18 000 сом талап кылып колго түшкөн. Эң кызыгы, бир ай мурда болгон окуя туурасында эч кандай маалымат чыккан эмес. Анткени биздин редакциябызга өзүн жашыруун калтыргысы келген адам УКМК кызматкерин колго түшүрүү операциясын алып келип берген. Анын айтымында бул кылмыш ишин УКМК жетекчилери токтотуп коюшкан. Андыктан тийиштүү органдарды бул тасмадагы окуяга баа берүүнү өтүнөбүз. Машина запой, да? Сюда, запой, сюда. Кылмышка шектүүнү колго түшүрүүдө мынтип кубалап барып кармоого мажбур болушту. Бул күнү Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматкерлери аларга түшкөн арыздын негизинде студент кыздан акча доолаган болжол менен ички иштер органдарынын кызматкерин колго түшүрүштү. Сегодня 31 января 2017 года, время 17:27 часов. У нас есть возбуждено уголовное дело по заявлению гражданки Мамед Джума ГЗА по факту того, что у нее должностные лица милиции вымогают 18 000 сомов. По данному факту задержан. Как вас зовут? Как вас зовут? Меня зовут Азамат. Азамат. Фамилия? Да, меня Мамасалиев зовут. Мамасалиев Азамат, да? Какого года рождения вы? Я 93-го года. 93-го года. Вы меня ни за что. Где задержали? Имя? Окуяны башынан айтсак, өздүк коопсуздук кызматкерлери тарабынан кармалган Азамат аттуу жигит Борбор калаабыздын жогорку окуу жайларында окуган студент кыздардын бирин анаша чегип жаткан жеринен колго түшүрүп, жанынан бир чейимге ылайыктуу анашасын таап алат. Андан соң бул иштин логикалык жыйынтыгын чыгаруудан мурда аны коркутууга өтүп, бул кылыгын баарына жаям, иш козгоп камайм деп акча доолайт. Бул туурасында жаш кыз Ички иштер министрлигине кат менен кайрылып, баарын түшүнүк катына жазып берет. Эсиңерге салсак, бул катта автордун пунктуациясы сакталган. В селе Кокджар меня схватили сотрудники милиции. Не представляясь, даже заставили нас зайти в машину и удержали там около 5 часов. Долго их прося, они отпустили мою одногруппницу, которая никогда не употребляла. Сотрудники не повели меня в ГНД, и я попросила их разобраться на месте. Они говорили, что вызовут занозу, нас снимут и сделают так, что от нас откажутся родители, отчислят на всю жизнь и будем работать проститутками. Сидя в машине, они заставили нас с одногруппницей написать объяснительные под диктовку. В шоковом состоянии я даже не замечала, что пишу. После 4 часов мучения я предложила им свои сережки. Взяв их, они сказали, чтобы завтра я поставила свой iPhone 6 в ломбард. На сегодняшний день сотрудник написал мне СМС, чтобы я принесла деньги в размере 18 000 сомов. У меня было при себе для одного употребления анаша. В момент досмотра они нашли эту зелень, и из-за этого они вымогали с меня деньги. Кроме этого, они принуждали меня, чтобы я подставляла людей, которые употребляют наркотические вещества. Я сохранила все смски и последний телефонный разговор, который был совершен в субботу, 21.01.17. Разговор с сотрудником милиции по имени Азат, которую я передаю добровольно. Сотрудников было 3, один из них был в милицейской форме. Студент кыз бул арыз менен өздүк коопсуздук кызматкерлерине кайрылган соң ишти колго алып, башкы прокуратураны тааныштырышат. Акыркылары өз кезегинде кылмыш ишин козгоп, аны колго түшүрүү операциясы даярдалат. Бир топ колдонгон сүйлөшүүлөрдөн кийин ана мынтип студент кыздан акча доолаган кылмышка шектүүнү да колго түшүрүшөт. Бирок колго түшкөн шектүү өзүн эч жерде иштебегенин айтып туруп алат. Где работаете? Нигде не работаю. Вообще нигде не работаете. Сейчас мы будем обыскивать, производить осмотр, что у него в кармане. Мамасалиев, да, фамилия? Да. У вас в карманах присутствуют денежные средства? Да. Знаете сколько? Нет, свое. Сколько денежных средств у вас в кармане есть? 4 тысячи, по-моему. В каком кармане они находятся? Наверное, в этом. В котором? На левом. В этом кармане, да?
Гель, да. На, понятый лучше. Я не знаю, что вы делаете, батя? Задержание. За что? Сейчас узнаем, за что. Шектүүнү бардык документтер менен тааныштырган соң ордунан анын чөнтөктөрүн кароого түшөт. Тийиштүү процедураларды көрүп, чөнтөгүнөн анан алгачкы акча каражаттарын алып чыгышты. Аты жөнүңүз ким дедиңиз? Азамат. Фамилияңыз? Мамасалиев. Сиз кайда иштейсиз? Иштебейсиңер, э? Эмне өзүңүз каалап чыгара турган эмне буюмдар бар? Бүтнесин чыгарып берем. Мыйзамга Өзі самостоятельно чыгарсын болсо. Токто, по одному. бул кайсы акча? Токто. Менин акчам жана сизге айткам. Кайсы? 4 миңдей акчам бар. 4 000 акча, токто. Эмне коёт? Да, мынанын үстүнө кой. Мынанын үстүнө кой. Так, башка? Сол жак чөнтөгүн алып чыкты. Он своими руками пусть берин, өзүң акча алып чыгып. Алып чык. Давай. Башка эчтеке жокпу? Үстүңкү спортивный парак курткасын карап баштайлы. Алыста карап тургула. Где? Тиги жакта бирөө турабы? Турат. Так, Бул жерде канча акча экен? саны. Бул эмне болгон акча? Атам берген акча. Колго түшкөнүн түшүнгөн соң анан шектүү бул акчаны чала тааныш Азиз аттуу баланын ордуна алганы келгем деп жатты. Айтымында ал өзү келе албай бул жигитти жөнөткөн. Азиз? Что за Азиз? Фамилию знаешь? Не, фамилию я его так, Милиционер? ну, по-моему, милиционер, да. Он тебя попросил, да? Кто? Ну, так его редко вижу, он просто, блин... Номер телефона? Таза болуп калды бирөө тиги. Номер телефона. Номер телефона тоже не знаю. У тебя сотовый где? У меня сотовый нету. Был с тобой? У меня сотовый был, у меня нет вообще сейчас. Там деньги лежат, которые ты бросил вместе с сотовым. Это твой телефон? Да, там мой телефон. Это твой телефон, да? Деньги твои? Нет, не Ты мой. же брал для Азиза, правильно? Да. Ты для Азиза же брал эти Для деньги? Азиза брал, я не для себя. Ты у этой девушки взял для Азиза деньги, да? Да. Фамилию не знаешь? Нет, не вообще, мындай. Где-то районда мындай көрүп калам байке. Сотовый телефон знаешь, да? Сотовый телефон, по-моему, постоянно меняет. Постоянно меняет? Да. Бул жигит кыздан акча алгандан кийин аркасынан келаткан кишилерди байкап качып кетүү аракетин көрөт. Анан чуркап баратып чөнтөк телефону менен кошо кыздан алган каражаттарды ыргытып ийет. Ал эми жанынан чыккан акча чындап эле өзүнүкү жана таза болот. Берке. Жазайын ал. Башка жер жок я. Машина жоқ мында капот қоя тұрған. Бир машинаны бери айдап келгилечи. Кимдики бар Капот ал? бар машина барбы? Мен чалып алсам болобу? Азыр чаласың. Бүт чаласың шақырып сүйлөшүп. Ким не? Сен аны баарын эле тактап айтып берсең болду, сенин башы көрөт. Силерде жоқ бұл жеңіл машина? Ким артында багажы бар? Багажниги бар, машинап кетсең. Машина есть машина? Алжан, 500 сом деген. Чистые деньги, да? Чистый екен. Так, мына 1000 сом деген берилдичи. Анан чыкпайды. Пакет берші мына салайын. Чистый, да? Только мен жазып қойын бұны азыр. Пакет. Біздің ақшамыз ғана. Ладно, биздин акча бар. Вот эта сотка твоя, да? Нет, Твоя же сотка. это мне Азиз. Азиз дал, да? Ну сотка твоя с тобой пришла, да, сюда? Вот эти деньги ты же выкинул? Я вот. Ты выкинул, да? Давайте собирайте. Зачем? Погоди, ключа там в машину лежат еще. Где? Левее. Ниже сотки, ниже сотки.
И вот ключи от автобуса. Қанша ошол он Bilmem alsana. Как положено? 50 so'm demasam ал бардым эле алып. Ыргытып салган жеринен акчаларды чогултуп, алыс кетпей күбөлөрдүн көзүнчө алдын ала коюлган белгилеринде текшерип чыгышты. Күтүлгөндөй эле студент кыздан доолоп алган акчалар болуп чыкты. Kalslar bir yakınırak. Kalslar bir suda. Karakola. Тях бетін açık olur. Ha buna gel. Buna gel. Yazın göre otasana. Ziyaret gelin yazın göre otasana. Тях бетінде. Buna göre otasana mı? Mala emene yazın tutma göre. Ziyaretka. Ziyaretka da jaltır göre. Su bol koptur. Ар бирин. Тях Yok gel buna gör buna. Buna gördün mü buna? Ziyaretka. Buna ziyaretka. Göre otasana kalsın. 500 сомдуктар көрсөтүп койсоңуз. Ya. 500 сом. Buna 500 somluklarda. Al. Сүрөт жагын. Ana gel. Görünür mü lan yazını? Kalslar karakalımda. Ziyaretka diyen yazıyor suratına. Buna gel. Bir yağına buna gel. Buna gel. Ziyaretka buna göre otasana. Все, я понял. Все. Немен. Все. Азамат, вы для каких целей эти деньги получили? Yapsaf kamera aç. Азизу, да? Это он вам сказал, чтобы вы взяли эти деньги у девушки, да? Нет, он деньги, қанша сом екенін айтқан жоқ. Ага. Сказал, деньги возьмешь, Привезешь, да? Хорошо сказал. Все, Только на этом, да? на этом. А где он работает? Милиция. Burada работал в Первомайском, сейчас я не знаю, где он работает. Он раньше работал в Первомайском, да? Кем работал в Первомайском он? Я не знаю. где Участковый, он опер. работает. Наверное, участковым работает. Участковый, да? Процедуралары аяктаган соң шектүү айдап келген унааны текшерүү керек болду. Студент кыз менен жолуккан жерден алысыраак токтотуп койгон Toyota үлгүсүндөгү унааны өзү көрсөтүп берип, жана акчалар менен кошуп ыргытып салган ачкычы менен ачып тинтүү иштерин башташты. Анан эң кызыгы ушул жерден башталды. Көрсө өзүн милиция кызматкери деп тааныштырып, жаш кыздан акча доолаган жигит Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери болуп чыкты. Керек емес нәрсе тиіспей Так, уважаемый, камеру сюда, камеру. Камера. Удостоверение. Так, Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети. Мамасалиев Азамат, сотрудник. Так. ГКМБД, так, короче. Срок действия где? Тут не указано, блин. Конторский. Контора. Оперативный сотрудник. До 1 февраля 2019 года. До 1 февраля 2019 года. Унаасынан кызматтык күбөлүктөн башка рация жана калтек да чыкты. Бирок муну менен да табылгылар чектелген жок. Унаанын аркасын карап жатып Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматкерлери аскер баштыкчасын жана Улуттук коопсуздук комитетинин Белеков аттуу кишиге таандык ок өтпөс атайын кийимин чыгарышты. Эме, задержанный, не бар бияқта. Я. Понятно, город Асану? Понятой, да? Давай, понятой, сюда. Не var içinde. İdama karşı. Запрещенный не var. Противогаз, да? Нет. Для чего он стал? Ну, что тебе модельный стороны? Красный газетору. Bundan ne var? Ya.
Kim ketmeye geldi? Aynen men apam. Bu kimdiki sumka var? Понятой. Бері қарап тұр. Kiyimler gene. Сен планшет алып шықсana. Ya. Планшет алып жанында тұр. ГКМБ değil. Бері қарап тұрсам жақсы. Болды. Şunu da alsalar işte. Жалпы жолунан 2 саатка уланган бул операциядан кийин шектүүнү тийиштүү жакка алып кетишкен. Ал эми Азамат Мамасалиев аттуу жогоруда кылмышка шектелип кармалган жигит ошол эле биздин жашыруун маалымат берген кишибиздин сөзүнө караганда азыркыга чейин ошол эле Улуттук коопсуздук комитетинде кызмат кылып жүрөт. Андыктан мынтип колго түшкөн киши жоопкерчиликтен качтыбы деген суроо каалабасак да жаралат. Время окончания следственного акта 18 часов 56 минут. Все, на этом оканчиваем. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.